Ashafo ya cheche baba Adepa TV aso. Ya tena CD na Adepa TV program ya no twema mentwin no ene na samre ya tena sia ya de ebla mo dwumadie me amede wo cha me dan akosi adwuma betuma from agio ya ka wasam no se awale ene empratwen de hen fa ene ye ebi ka se empratwen edesene aware ebi se aware edesene empratwen ene na samre ya tena sia de ho enkomodie eba Adepa TV aso fa nwe kire ebla wo dwumadie aso ma metili asame da to dwai wa ujan fa wa gwen ne sei ma gwen ne sei me de empna chen de chen aware empna chen de sena wale me pa chon empna chen de chen aware de chen empna chen na I do you see kind there is we jihu that means awale de ye fa okay tili the man dey wo hu and wo kasa empna chen de sena wale no. Oh, before ansana me be aware mu no na me chimp na what you say empna chen no se be ma no o ha ni East Legon kra mpo na wo frɛ na no de ade kro wo nya bia no de ade kra de abrew the surprising kwa but the moment a be man be fast so do kwatena fie no wo bu sane bibi kwa no cheche ne ho kyerɛw mpra chen de omo enti na ma bebre wo Ghana na se wiase afa na nyina omo professor ono de onware da ba oba chimp na nya ne ho mpra chen de adodode wo mpra chen mu cha aware de ni sio nkwa me de mpra chen pa eye pa mame obi anke nim se aware wotie wono be man da sole no be man koba na ede na wosi mitimi kase empratwe edes ne sa aware oh the enti mitimi kache wo se empratwe ye de chan aware no empratwe no be man anytime bia onyambre ma but obe ware wo no de obe bet na fie no onyambre ma odi na adwuma be ye excuses ebe opon adwuma on ba fie ntem wo be busa no oh na ma ye say office there be what if I be time na no ne chempna no the same business and now day oh yeah but mobile worry no the same business no say yo and branching no nya time man but mobile worry ya ne de o say adwuma asi ni kwan minim say adwuma no say akofa bi wo ba bi fo no de kan wo bra me de obetumi fo pa dia me meka cho say me obi anware e ma na e wo Ghana no obi anware mo bi nyina ye nchempna me metimi achempna e de asi abro say to aso for eh ne ba no ye aso kan wo gine ho say Mr. Jawale ho kra ya mesre le hoya besre empratwe de chen aware se de enti aware da bia woni ne mienu na hyede mo ho no woni ne koba no wo se empratwe no wote Legon wote he fa no na se na me kondo se me ne me kunu beda so obi hyanya fa na me kofa fun de aye ko akofra ne se wo mra me nchen ana se me firiza me pe bibia enya fa na me koka chen se da to bibi we ma me because wo ya we sa de ne me pe enti obeto ma de ama me ene ti se aware no hu ni yi a awale de echempratwe aware me musa o menim se ebia na enkrofo bi aware amoma aware enkoyi ene na bia wo gina so e ma na otimi akasa sasa na wo kire musa oh Mr. Ajima eye suban se de wan kasa wo besi a wo be fa ade na wo de be ye no no e na be hu se empratwe no ene da na aware ne de me mom de me pa aware echen empratwe because empratwe never fa so bia mre aha eno so kra nipa mbu obi mbu obi abetia be so pe de ope bia obi kra ehu hia so oba wani mo ba be ye online ba wo kunu dia obi abu so wo wukunu eta se etu ni mi na wode mo e na wonim ne be ma ni nim ne ope e na wo so nim ne ye na wa ya ma be ma no wo krokro be ma na bibia wo hia bia be ma no de be ma tili wono so ni nche mo ni che se mpratwe de in fact enye kono kra mpratwe de nyenyenyenye wo so da so gina do gina office of chempra emfaso akase ben ene de ben wo hu afra wo na wutimi gina so kase mpratwe ede sna ware se de o si kan se wo ne be ma ne netie se wo ne be ma ne netie ne se wo hia enya ne ma nyina e bia be ma no enya ma obehu se wo hia e bia fie nuane na asa but se fa won tare hyem no woni ma bi no nya be menya mema ni nyina mema no a wo so ma ware no mu nyina nanim sesei me so samene ne chemp na onim ne me pe nti me so de opa bi ode ye de ode bre me se mpna chem mesi abosen so aso for me san so was stall da nyina ye mpna che me de me nya mpna nkonkwo wale da mpna che de pa de nti ameka se mpna che de ne se wa hye se wo yusuka na bia de no wan kasa kra wo mfili so obekọ obepia bonten na wo ga ya fro na obusa wo ya de ne wan ko ba bia no ka chen oh ka no ni petrol asa eno an so busa be ma no ko no kasa ni bufu e ka se
oh adana wo say bibia na wo di sie me nti Petro asa na wo dwumadi wa abonten e na wo from na me send me mouth ka ne fa kotobi within short time quick 1 million the 400 the top fuel and so say aware ase na ono ti a and I say oh Petro asa anopa na ontwitwi ne sen onya hye wo de ne one ne boxer na ne short sneakers no no da kogina car no no atwige no wa susu are say so na Petro ni buma aware de anya because aware to many bi wo ho no ma o mo best ka so mfa nkoti efieja wo bedi dwa ne basa no de aba besi wo pepe be ware wo ye pepe papa ba empra chie ne so de odi dwa na eye me fe because wo benya so okunu fra wonse baba e wodi dwa gu de car ne boot wo na wo house boy na house guy akoyi ni o mana be ku kitchen me de eye me fe what I say it is a be di dwa me eye me fe papa e na wo Petro na wo ka no Petro na wo ka no wo kunu na wo kunu na nka so ti wodo ase a what I say wo kunu ne ti wodo ase a boso me so oni Petro do awisu so be ko party o so be ko akwaji wani o ba bia o okunu oni Petro do awisu enti wo ma wo kura wo mie wa no na waka say that me Petro a short work any what I say o be fill with tank na man two problem ni say enti awale de eni da ho papa e fe so ebuo ma men sure Petro na sem na America no e bia America say wo kunu okwa adwuma ma say 100 cedis na de no aka chen say e bia baby me Petro asa wo ti aware ase na say baby me Petro asa oh odo ena de me kwa adwuma mu nye nti wo de 100 cedis na me de ma ne nkwala no fa 50 ko fele na fa 50 eye fi aduane me se bowa mi kunim se wa pepe nkoa pepe ena mpra churu de tia ya na me ma no momo ni kumpra ne ho no because onim se won ware o ena wo ye list mistake obi beba be fire dey akọ me ka me tro se dia na me ma ni because e ma ni bitiri mu bon e ma ni bi bebre na ya o mutiri mu bon e fa agina ware because be ma no make sure say mesh na be kwa akoba e be di 2 months because enyi boarding but mpra chie no on sure say wutiri ho nya basa on sure say wontal shom nya basa hwe wo bia kwa ware ase wotimi wa tena wa body ti be 3 months on wetira ye bone 3 months wutiemu hit awali fo ni bebre tiri mu bon ono ane feel say obama ni tiri nya 3 months what I say ono ane feeling say wonim say uju hu say wo ba ware for e si da na komo ko ba wutie ko wi so 3 months because of say maybe be man obetina ware na se no oba no obetina ware na se no onya adwuma o depend on be man no what you say yen side chicks no empna cheafo no yen da bia ye make sure say ye adwuma na obi ma bi won so ware wa because e bia oba ne ho ofepent won pese be man oba ne be ye adwuma otini so wo fie no sika no de be man de man na no tete nkakra what you say hu hia so ye adwuma so wonim se mpna twe no e de anka hu hia so be ye si ma me ye adwuma ne se e bia ne beto brebi no na be man oni ho what you say bibi atimi sinti I have to work and I was ware unti do obeka na bedi so wada ne uti remote and all control me aunt me control me okro me so what you say me kro me na say baby ti say me ya wale ni menti me tra say me nya me 3 months what you say e was say me ye adwuma de support me kunu because ye be wo mma what you say me be wo mma eti me ya wale ni a me ko party me ko dabi wo ya wale ni a wo say oba form enye program bia na wasa wona na mase enti na makosho to me ka na me dey say wasa me ko manage me na wo hunu say within months me we super to say what I say me we super to say enti nyasa me yesu jani na me number bia me shemara say enti wasa me da from said all mat okay enti be ma ne dey o access ono so ya ware ni no ono tutimi dru ba bia nyasa anyasa me be ma no be ware wa ebi wo be ware wa wo hye wo so obe control ni all that otimi kra ka cho sentale bi wo ha menhye ono obe ka cho sentale bi wo ha menhye no opia santale no wo hye santale no odi akire wo bu mi pa omu say we oba it is me kuka say me shata de man kata me na anyina e wo say me tie na say because what the sika be ye me ho ade it was say me da form the oba ka say me nya bia no e was say me cut down what I say it is a uyam plan na say wo shata de bi man chechire wo body no no oba no firi wo when say wo bu when say we chick okay onim say we chick onim say wo mu what I say mu ho aha na wo yempana eti onim say obi aba yubi eti nyo na be control say shata de tie ana say shata de tete ba me ne wife de obeka tell say opede menye etiri mi kro beti atem say menye mitiri style wo no ope what you make na say ade e ma ne ye de pa ne say wo tsari wo bi kunu ho say wo tsari wo bi kunu ho
be ma no obetimi aba mo aware fo no mo mpena mo kunu no be ka mo nsam kire yesa enso me wontimi ma mani me ka me ne nayem ne niema bi mkire mi o enkire wo because when me say waka fire ba wo niema obe ka kire me ka say utalo obi je me papa no so wanyini ase nipa no wanyini a sister jai ne ka kire mpo anye ne so saa enne nipa bebra ma ya japade eye japade eyem amanfo motale amanfo kunu ho sister me say wo de jai wo kunu na cheda kwotale obi die ho hwe obe hu se mema no emugu a wo do say wale wa ya obosom ba se de upia like kono chompena ube hu the difference kunu frɛ adwuma aba on say adwuma bi wo ho no ma se de be ma betu nkwan omo ba ne ya we de obetimi aba putupuru no aka cho say oh adwuma de me tu kwan akɔ ha say yo because of so ne mpena ahyehye ho say they say that say ye be kɔ ba bi nti no nka nkyere wo about oh say see anye frɛ me head office e wo say ye tu kwan one ne side chick and then emprafo bebre ne adom tu kwan ko Dubai Canada US ne ade ye ko chile wo hokeke ne ade magufie sa abosom enti mpranche de ye pa fa so papa wo mpranche mu ye ho me ho mpnafo bebre wo nan ena atwitwa wo mu tihwi mu ni ye pusi wo mu enkrofo bebre wo mu kwa ne ye twitwa wo mu na accident na akosi wo enti wo di plane ne ko no nyame so mo wakoto amenem na mo wu ho what I say wo anwu an ye twa wo nan ne wo nsa afa wo ba na nante say because of mpranche ni nti what I say it is me dada wo saboso mi kunu odo mi ntira enti no moment to say because no nim say ye ko no ye ko wu enti wo say me tena fie na me hwe ne mama no na de wo eduaba no wo be wu ene wo ko yakokota adakasi wo so bi ji wo kura wo ji obi kuro bobo udua ma wo what I say wo ji obi kuro bobo udua ene wo obi ansoro nyame o enti na ne mo jiji nkrofo kuro ni abom udua na mo wu no because ya ne say nipa no osoro nyame wo nsoro nyame wo de wo osoro nyame na akwaji obi ni kunu na enti obobo udua ama wo wu wo anwu anu ama wa pro na wo de dem ho enti na ne gas bebre wo mo yale no mo guda mu no what I say obo hu akola ketwa yesi wanya stroke edua bo so ni ma me kan kire enti na wo koya pa adakasi ho enye ye nyina obi wo ne se duabo bekuna na se obi bekọ ne bechicha ne nan a eno wo ne destiny so okọ no okowu ene se wankasa asam na okan se wukunu onim so okowu a enko nya ho setena ekire hwefie enti na mo twempra na ye kyem ya bromo no so ho because mo ho enti yenso awale fo ne yenso etifie ne yenso ye be say because ye kyewa ye be bu total na wo se wo wukunu kofa ko fini amana wo wudi di akua na wo se wukunu spell o boyfriend spell ni aikwaku no me ankasa mashida dada mo fie ho me metimi ayi kwaku no mahia wo nchempese bi di wo papa sa kwaku no waye oba no enemrem 21st century achia ka sa tetemle bajimi bra na amanfo twempra me ye hye wo mo no sister forget it ebi on store no kwaku ukunu title shirt pa obetimi asto midin no shirt wura eno obisa no betimi aka say obi o surprise me shirt and number enti don't fra me pekia oh woni baba bekon me no answer meka che okunu minim se okunu store me din shirt wura ntim meka che so oh oni mi kunu na ye business ti mi kunu wa pie na me mafa ne phone wonti mi masa wo baba hye me all in the name of say me ni wukunu chempna na anyam bia numbers ne wo kunu phone so ni nyina na betimi afre obi a hu sese ye wo ne mpra na asanya ne pra na je se mankasa no trust wukunu me hu de da bia wo frɛ no me hu de da bia be ma no frɛ no what did you make at some I might say me no me no be chena me trust me krunti me tetane dia da bia me hu de ofre no because a button ko ofre na shirt wura na wo de shirt ye de shirt me kunu be shirt 10 o'clock on anage 10 me kunu be shirt ana be kambu obe sa de no ena ntina de muso obi oji obi kunu bia wo twempere bia o wale e wono so obi so de ne kunu ko hotel ntia ya na nye den wate wo si dua mu mokoku a na ne boko na de na besuwo kinkai achia kai aputo na de yesi na wiase mana ye wo nyina nya ne ba se be power ye me ma ye se me nware do mpra na ne mechie because mpra che de aware mu sun aware mu haw ba bia metie obi ne mpra na ti obi ne kunu na tie ebro fitai mpra no obesuro kra so ode ne nsa beka ho mpra no obesuro kra so ode ne nsa beka ho obisa be ma se oba ne dia de no wa ya wabo no wuti wana wukunu ba na wadwale awie na wada no na obeso mu tititi enam se be ma no eni ho ni nti na adwen no ki na yire ni ti wukunu taibo wukunu wo pa ene nsa so mane ma otim se wukunu onkwa no ofa ma me kyerɛw wukunu wadi anwamo ache steady ni moves so start worry and the way na osini wutie ene e na edie te se anwamo na fono no nti wasesa babanku ni tilapia steady ni na hye na wukunu wo dibi fono no
odi banku ene talapia na ebesa afono no etime ha ho why enti se mikru no wadi anwamo na anwamo no ayina banku ni talapia no so be fono no tili mami sa wo se wo be ma no unya de ope entina ma wona nya wale ho a wo condom practice ana na se de menya bebre enso me ankasa no I am destiny me se me nware da emprache ye me de pa oh metimi ni mema na wowo emfa ho obi anko ne papa kra na me de aware de menye ma adwe se me ware because aware de ebegima boso me peso obi be control me peso obi be control me o be ma no obe hye me so obe tena me kon so aware kra timi mo obi ba abrewa ababawa no aba abrewa yo ahwafo uguso ohwe wa TV so the way am common see kono me akasa kwa na meto me support na say the way obai see kasa idie manager wale ho se me twem pana enti the way we see candidate is say senke to abade in fact no kemeto against na won so no ho na ifa na woto abade akọ enti for ajo nchira bla say empratche da me so twere one say empratche enya dan so a chiro no ara yes never play wo Adepa TV so for adwenkyere eka dwumadi ho na me say ye bekenkan ebele betena ase biem no ye bekenkan e wo dwumadi eso ade ensem o kana asamo ama wadjuana oh me ni do ye me nso me ntime nyojo da because awale de eye ni munyam na ware o wale kura na obi abu se be ma no kura on hwe kura na ye buo what does be ma no on hwe wo de ni ye no na hye dem ho enti se be ma no on hwe eye buo ene animunyam de ma wo emma wo ne wo manyina obi anim se ne papa ni enti se me kwatwe mpra na me kwa wo basa me baba we papa nko enkola ne bakura na o mutimi hu se wan kasa kura no wa mobla wo ma me na kasa wo sa ma no kwa ku papa ya wo papa kwa na papa no wo kura no wa mobla ha no obi ahwe wo so asua na so agege wa no so wo ma na kasa kura ne betwe wo ho asa aburu wagu so enti me dia wale dia ye nimonyam because wa hye wo ka wa hye wo kura ba wa to ne pono wa siesie ne kama aja se enti no nyam panasem jise be ma sabi ni tiri no oni be bi eda na be ma wo gini hu di so ye be ma de oni so wale wo de wo kofie wo hu na busuafo no so hu se ne yiri nie ntu so kasa de won se ubo se me so me kunu nie enya fe ni be busa kra won timi money di because e obi mpana e obi kunu e obi bibi enti wo won timi money di se me kunu ne asemesi ayedra nwumra obeba na wa manso e enwumle na wa ba no wa fi wo mpana na wo mpana ne ma me kunu so de odem sipire because ensuo nto junjula ya be wuramu ensuo nto ma be ma no wafiri se wokọ ne mpana ho onko yewe okay etimi kuru de me friend 10 times obedi me so 10 times emema na ye fo mu ile no machi no me ya na me hu ne ha wo what I say because wo be fie me siesie wo kama nti de nti de wo say okokosi machi so ho etimi de me de aware de me pe mani chi ho me aware de me pe ene ye buo ma me etimi de aware de e ya de me pe empana twe de me nwura mu da na me nyini so se me wura mu da e wa asase we so da yo samne uguso a wo hwe e wa Adepa TV eso Pranche ede awale nso ode ade na amanfo Ghana fo bebre na gbowura to club bim no mu didin komo no kan wase o Pranche de sna wale enum na ne yatrasia e de sanse sim eba ne ne ba tili de in fact obiebie nsem so ana ye nua ba nso e defendi ga se me de me meta na chi na tili ni kura mu nua ba de wonder that to just say aware ede sena pranche and I was defending ni chechire mu pa de asa na wo kan ma men kan chiro wo betena ware ase be 25 years na bia be ma ni ho oni ho nom no afa na be ma na wu na busuafo ni bi ni wo be che se ejapade ho na oni mema ni bi nso wa ware aye ejapade ama ni euro but ne mpana no so wa ye ejapade bi ama na wukura wunim abusuafo nim enti se meme ne wuse no wo abusuafo no be ba ba twi o me a mene na etwe mpana no ejapade o ye mam na abusuafo nim enti me ankomede na media obia ne me meche ho hwe wate se wo pese abusuafo no be twe no mo no be twe enti ne so wo ware a enye so wale ya no waja bibia gu be ma no so be ma ne to cement wo so brebi to enti be ma no kura na abusuafo nim se wo kura wo brebi wa brewe sai japade da be mana ya ma wona ho eti busuani bia no establish ni tire no eda ho baba be di wata se obegina che ena nemle so kura de obi be ma bi hu e ma na busuafo ba se ya ba be japade na abra me ne be ma na TV o me ne be ma na TV o nya mpana o me ya wedded wife
no be ka chere say obeje ejapade de na de nsi so process sia eye wo ba na nkasa wo tibia na na won nua na won ba ne tia wale na so ene be mabusuani abeje ejapade na free won nsem sister wa kokot da esipa me hu obi oni be ma na tena 25 years ama be ma na wuo even ni manu krampo no abusuafo na nso omanim me si emprache emu ye de chanya ware emprache ye nyamfa so che mu moti aware as enti na slay queens for no omuji mukunu no ya wo hu de like oni pa no crowd bibi betu Facebook ahwe be bia wo gina eniema kase ye di bosti ye ho ye benefit papa ye on se say aware for bebrejai awale no krampo me ma no kro hu senye enti say awale bebregu wegu ya so mpranche wonu be ma no kro hu se mpranche de na wo ba me dear sister awale ne be ya me kra ne me ne wo kra nkeni ya me kwa me siki for divorce na ma chempna no wahu die mutie mi se obi ade mi sie wo hwe mani masam ye wale ni wo hwe mani ma me se obi ade mi sie mi ko de be betete me nya ready some wale enti be me hu bebresi ho e wo se da bia me ko hu say yes me aso me di o me ankasa me di me kunachi me ko di me di nachi no de me ko ba bia o hu so no ankasa kro nya animunyam wo be ko mpai bo no wa wale na wa jai empana twe no na protect me waste me time enkotena sorry for say me bomb mpai all in the name of our for what our de me ko mpai awale de animunyam awale animunyam what ya e de ba awale na animunyam me hu ware ni bia ote abusuam se yemfa na nya hwe obi a ono no obi kunu twempena no ne ho akonu ntina busua no hoahoa no enya wale fo bebre ne ebu wo mo ena nya aware ne aware sister e be ya twempena so nua ba ma bi ne yire ne me antika wade nya ho a wo hwa mama ye me hu bebre sa madam me nya down fo ni bio asa me kosoro pa me nya be ma ne pe no wale o me nka se me nya be ma bibi no aka me po we no ne nka se no me nya be ma ne pe no aba be wale o enti me dia wale en dia me mpene yo wale ne prache yale nko a okay Adepa TV so ana muguso amohwe dwumadie ha ne de besi ye besa to so in command the twimbe na sa de bia to so ne de ablemo Adepa TV so dwumadie wo adwenkyere bia bo modena se wo de baba Adepa TV so yo de me amde wo chia me dan akwase adwo wo to afra me agio me ne agwo pa nyame hira mo nko so nhwe Adepa TV bibia besi bia so no ne de ablemo Adepa TV so obenya Adepa TV YouTube obenya Adepa TV Facebook Instagram Twitter obenya Adepa TV mesra bo modena se bu follow na de besi bia so no wo sabet maka no Adepa TV so only station ba ko pe ana ye bam good news Adepa TV so nyame hira mo nyina do bibia ase me camera ma me do opi ba ko a okay video ma me Dani Raymond on na original video chi ana se otwa video ma nyame hira mo nyina do bibia ase